ngapain pusing-pusing, mata kudu daek ngaji, teh ulangan ngadepo, ngadepo. Kana slot ya kana slot. Top up dana we top up dana. Micet teh jablay online. Mit amit aing pas open BOT tatangga. Atuh era imit amit. Hei, santri, senang susah, mukimin musafir, mujaki mustahik. Betul nggak Pak Kiai? Saking pentingnya Pak Babinsa, Babin Mas, sholat. Paham? Saking pentingnya meninggalkan sholat itu dosa besar loh. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara ziharan. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk kategori dosa besar. Kan neraka itu macam-macam. Ada neraka jahanam. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam, bagi orang-orang kafir. Ada neraka hutomah bagi yang tidak berzakat. Ada neraka wel yang durhaka kepada kedua orang. Ada lagi neraka sakor bagi yang meninggalkan masalah kakum pisakor